gue kesel makan. Sok-sok keras, jangan sok-sok keras sama gue ya. Buat ngelawan kalian. Kalian tuh receh, bukan lagi sampah. Receh, tau gak? Receh. Receh buat gue ya. Gue tuh ngikutin SOP orangnya. Dibilang gue manusia plastik. Bener kan, berarti yang ngajarin tuh anak ngomong aneh-aneh keluarganya si Padel anjing. Keluarga Padel binatang. Emang kalau gue muka plastik kenapa? Hah? Pakai uang lu gue. Mending gue lah plastik, tapi nggak gembel, nggak miskin, nggak suka morotin orang. Ya nggak pernah dikejar-kejar rentenir gue. Mending gue. Plastik juga nggak pernah nyusahin hidup orang gue. Plastik gue mahal di Korea, gue bikin made in Korea ini muka gue. Kenapa? Masalah lo, ha? Gue plastik masalah. Daripada muka lo kayak binatang. Kayak bulldog. Perpaduan bulldog, helder, kuyang, bekicot, dengerin ya. Kalau udah gue gemes sama orang, gak bakal gue lepas ya. Gak bakal gue lepas. Lihat aja. Indra Tarigan aja bisa gue jeblosin ke penjara 1 tahun 2 bulan. Well, kira-kira Rasman berapa tahun? Well, kita lihat. Terus pakai Umar anjing, dengerin ya, yang mukanya kayak bulldog, kayak siluman kuyang, dengerin. Ngapain dari mulut busuk lu yang jelek itu keluar kata-kata Laura nggak pernah puasa, Laura nggak pernah terawih? Anjing, ya udah nggak pantas lagi lo di sopan-sopanin lo ya. Nggak bisa, bahasa gue udah nggak bisa begitu ya. Anjing, Umar anjing, bapaknya Fadel Bajideh, dengerin. Itu anak sedari kecil diajarkan agama lebih daripada keluarga lo, setan. Dibilang nggak pernah puasa, dibilang nggak pernah taraweh. Kenapa sih P. Diddy keburuan ditangkap? Coba kalau P. Diddy belum ditangkap, gue bakal bersurat ke P. Diddy untuk ngajak lu ke partinya dia, ya, biar trauma lu seumur hidup, ya. Kesel banget gue. Pada ngarang-ngarang cerita aja. Laura itu nggak pernah puasa, well, nggak pernah taraweh, well, dia itu pernah saya larang, well, taraweh dalam keadaan mens. Tolol! Orang bodoh aja tahu lagi mens tuh nggak boleh sholat. Jancok, kesel gua. Keluarga gue nggak ada ya yang aliran sesat kayak lu, Umar anjing. Nggak ada ya keluarga gue aliran sesat kayak keluarga lo ya.